Регионның эсас вакайларақта тариф etmege hazırmız. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайырлы акшамлар. Қырым татар халқы üçün фаджиалы ғайып. Февзи Якубов фани дүнияны терк etті. Эки Cumhuriyetінің işbirligi Қырым ve Türkiye anlaşma imzaladılar. Қырым Астрофизик обсерваториясының тарихы, илимлерінің тədqiqatlары ve көзетулері насыл кече. Бақшысарайдaki ханлар сарайына туристик ақым, Қырым ханларының резиденциясын насыл тейсиратлар бағышлай. Февзи Якубов фани дүнияны терк etті. Қырым Cumhuriyetінің шерефлі ватандашы, Қырым Уедислік педагогика университетінің темелжесі, техник илимлер докторы, профессор. Бұтын өміріні о илимге ве білгіге бағышлады. Ағыр тарихи дәвірде оқув йортыны яратып олды. Шынды Қырым Уедислік педагогика университеті Cumhuriyetімізді ең яқшылардан бірідір. О мешақатлы yol кечіп, яшлар үшін полиэтник медениет мерkezini қорып башлады. Февзи Якубов 82 yaşında еді. Бұтек оның қорантасы үшін дегілді, бұтын Қырым үшін қара хабердір. Чоқысымыз Февзи Якубовичны ажайып оджа, исрарлы ве мақсаткер адам, талапкер yolbaşçı вешен дост кебі қатырлаймыз. Милет телеканалы оның айлесіне, туғанларына ве яқынларына терен тазиелер білдіре. Февзи Якубовнен видалашов базар күні августның 25-інде Қырым Уедислік педагогика университетінде саат 10-дан 11-ге кечежек. Женазе есе айны шу күні Абдал мезарлығында күнді саат 1:30-ға тайынленді. Қырым Cumhuriyetінің шерефлі ватандашы Қырым Уедислік педагогика университетінің президенті Февзи Якубович Якубов вефат еткені себебінден пек янам. Бұ бұйық ғайыптыр, истидатлы алим ве оджа юксек ахляхи чизгілері олған инсан. Февзи Якубовичны қырымлылар урмет ве итибар етейділер. О Қырым инкишафына, Қырым топрағына мелітлерара муабетлік пекетувіне бұйық иссе хошта. Февзи Якубович Якубовны туғанларына ве яқынларына Қырым Уедислік педагогика университетінің коллективіне ен терен ве самими тазиелерімні білдірем. 61 миллион рублей yollar тamiрине ве модуль бала бақчасының құрылуына айырылacak. Böyle авалилеріні Cumhuriyetіміздің yolbaşçысы Құрман районында кечірілген чықыш топлашуда берді. Регионның esas мәселелері де белгіленді. Бұтын Қырымда олғаны кебі сәкенлеріні раатызлаған мәселелер айны ярамай yollar, нақлиет ішіне кедер еткен аллар ве сағлық сақлав саасы. Сонки мевзу бойынша Сонки Марузада Сергей Аксенов Қырымның сағлық сақла везірлігіне Нәйлебен яни Восход көйінде хастахане құрылығы бойынша Лейхасмета весиқаларына азырламаға авали етті. Yolbaşçı емді қошты ке 2020 не көчуде фельдшер эбанай нұқтасы сатын алмаға планлаштыра. Қырым Cumhuriyeti Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov Ахмеджетнің перинаталь мерkezini ziyaret etті. Parlamentari tibbi müessesinin işinen tanış oldu ve ekimlerden sübetlешті. Ахмеджетте перинаталь merkez Cenebi Federal okrugda ağır doğuruvlar keçirilgen tibbi merkezlerden biri oldu. Sonki 2 ay devamında mında 20 yanı doğan balanın canını kurtardılar. За вот эти 5 лет мы получили в больнице Машка более 500 единиц высококлассного, высокоточного оборудования, которое совместно с нашими высокоспециализированными специалистами позволяет нам работать и улучшать качество оказания медицинской помощи. Ziyaret ketişatında Vladimir Konstantinov палаталарыны бақып çıktı, ameliyatlar keçirilgen odanı ve стимуляцион merkezini ziyaret etti. Люди здесь потрясающие, с очень хорошими традициями коллектив, который достиг очень высоких технологических уже вершин. Қырым ve Türkiye işbirlikini gayrıdan tıklediler. Ahmedjet'te 3 taraflı anlaşmanı Cenebi Regional Eksportqa qol tutuf merkezi Cumhuriyet yolbaşçısı ogünde Қырым Tatarlarının Şurası ve Türkiye'li Қырым Dostları Halkara Klubu imzaladılar. Anlaşmanın maksadı eksportның inkişafı, hem de halkara bazarda küçük ve orta biznesin inkişafıdır. Мы точно уже знаем, что это будет направление и строительство, и продукты питания, и туризм, и кожевенное производство. Поэтому
Логистика обязательно будет. Тоже у нас уже заявились логисты. Турция – это самый ближайший наш партнер. И мы надеемся, что мы возобновим активную работу Турция-Крым. Бунин бирабер медениетта сельве спортив лейхалар планлаштырыла. Шымды есе ортақлар иқтисади форумға ве емек фестиваліне азырланалар. Бұ тәдбірлер сентябрь айында кечірілежек. Мы уже работаем непосредственно с теми предпринимателями, которые осуществляют эту деятельность, поэтому в том числе и крымские татары сейчас будут участвовать в этом гастрошоу, который будет проходить в Турции. И в дальнейшем у нас сейчас уже наметилась встреча на турецкой стороне с бизнесменами Турции, где мы обсудим возможности их сюда приезда для того, чтобы открывали свой бизнес. У нас есть несколько инвестиционных проектов, мы их там будем презентовать и их приглашать к себе. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz kendilerini. Türkiye-Kırım ilişkileri bu sayede böyle karşılıklı bir takım projelerle, etkinliklerle daha ileri seviyeye gelişecek. Çünkü en yakın Kırım'a ülke Türkiye, Türkiye'den yakın bölge Kırım Yarımadası. Bu ülke arasında ilişkiler tarihte olduğu gibi günümüzde de daha ileri seviyeye gitmeli. Арабалар қошусы флешмоблар төгерек масалар ве ватанперверлік акциясы. Қырымда кеніш суретті Русия байрағының күні қайдетілі. Ахмеджетте тіджери мерkezінің мейданында 60-тан зияды адам топланды. Халықлар достлығы еві Қырымның милли медени мұхтариетлерінің ве жемаат тешкілатлары ярмаданын мұсафирлері үшін ось медениетіні ве урф адетлерінің нумайыш еттілер. Епісі іштіракчілер бір-бірінің ань-анелерінен таныш олдылар. Қырымтар халқыны тешебіз жемаат тешкілатының рейсі Камиль Аметов тақдим етті. Столица должна показывать пример другим регионам, как нужно сплачивать молодежь, как нужно вести себя. Все это для того, чтобы мир, межнациональные отношения наши были на высоком, хорошем уровне. Кинофильм бақылған сон тәдбірдің мұсафирлері ачық авадаки мейданға йол алдылар. Анда оларыны байрам уйты беклей, еді бұ зияфетлер, караоке ве конкурслар. Мы с самого утра участвовали вместе с национально-культурными автономиями и общественными организациями в флешмобе. Разворачивали на площади Ленина огромный флаг Российской Федерации, который весит 100 килограмм. Символы государственности, они очень важны для нас и, конечно же, для воспитания молодого поколения. Флаг – это гордость нашей страны. Тәдбірнің сонында көкке триколорны ава топлары еберілді. Ахмеджетте краснознаменная соқағында yol тамираты башланды. 1 километрлік yolда меркези районда yol қапламасыны ве қалдырымларыны янылаштырajaqlar. Бұндан ғайры кенлігі 6 метр олған yolда бордюрлер ерлештірілежек. Планируем до конца месяца закончить ремонтные работы по краснознаменной. Қырымда енді 2 күн девамында Таврида арт фестивалі чалышам. Судақ шерінде мемлекетінің 85 регионындан келген 4,5 бенге яқын яш медениет эрбабы топланды. Территорияда 8 арт мейдан ерлеші серджілер үшін ақшам Русия эстрадасының йылдызлары концерт программасын тақдим етежеклер, чешет түрлі фестиваллер, ярық шоусы ве фейерверклер азырланды. Умумен 800-ден зияды тәдбір планлаштырыла. Здесь, на фестивале Таврида, мы представляем свой молодежный такой концепт. Он называется «Долголетие начинается сейчас», «Start it now». И он рассказывает об ответственном и осознанном отношении к своему здоровью, к своему образу жизни и к своему долголетию с молодых лет. Потому что, чтобы в 80 лет чувствовать себя активным, здоровым и счастливым, надо задумываться об этом уже в 20. 85 жыллық кайнат көзетілуі. Сентябрь айында Бақчысарай районында научный көйіндегі Қырым астрофизик обсерваториясы юбилейіні қайдетежек. Илми мерkezінің хадимлері мұнда онларжы йыллар девамында алып барылған тәтқиқатлар ақта тариф еттілер. Мевзуны мұхбирлеріміз девам ете. Бұл ерде Күнеш телескопның құлесі ерлеше, оның yüksеклігі 15 метр мұнда илми тәтқиқатлар кече. Сергей Назаров Қырым астрофизик обсерваториясының илми қадемі Күнешнің көзетмек не қадар мұйым олғаны ақта тариф ете. Бұл мурекеп техниканың ішіне тесір ете. Бу
Бу йылдызларны көзетмек үшін телескоп о Европадан ен бүйіклерден бірі Совет астрономы Григорий Шайнын адыны ташы. Бу инсан көнеш системасының кичик сериялеріні огренді. Шымда обсерваториясының коллективде 300-ден зияде хадим çalışа. Олардан 16-сы илимлер докторлары. Хорошее небо – это залог успеха для наших астрономов. У нас, будем так говорить, основные два направления. Есть звездный отдел, который работает ночью, наблюдает за ночным небом. Есть солнечный отдел, который наблюдает за солнцем. То есть и тем, и другим нужна хорошая погода. Ярымадада бірінші екі телескопны 1907 сенесі Пулковская обсерваторияның хадимлері ерлештірділер. Қырым астрофизика бөлігінің темелі 1944 сенесі қойылды. Ярымаданың иклими ел 12 ай көзетөвлер кечірмек үшін келеші. Мында ава чоқысы вақыт ачық айдын ола. Наша работа состоит из таких вот крупиц, которые, простому такому несведущему, неискушенному человеку покажутся скучными. У нас рутина. Понимаете, как известно, что работа ученого – это, не помню сколько там, 90% пота и 10% вдохновения. Обсерваториясының яш мутехасыслар кой мектебінде астрономия төгерегіні алып баралар. Мы имеем возможность выводить наших детей на башне. Наблюдения они вместе с научными сотрудниками не проводят, но общение, я считаю, что дает плюс и для тех, которые мечтают связать свою дальнейшую жизнь с обсерваторией. Яқын 2 ел девамында обсерваторияда телескоплар донатмаларыны анлатмаға ниет етелер. Буна Русияның ilmi фонды 18 миллион рубле айрылды. Эльмас Аблакимова, Диана Бекмамбетова, Герай Абдулаев, Миллет үшін. Бақчысарайда Ханлар сарайы рекорд қоям. Бу язда тарихи объектны 100 000-ден зияде адам зиярет етті. Чешет мемлекетлерден туристлер Қырым ханларының сарайыны ескі тар соқақларыны, биналардың мемарлығыны, біздің күнлерімізге жетіп келген Қырым татар орнеклеріні ве тұрмыш ішяларыны көрмек үшін келелер. Ескі хан жәмесі огунде фоторесімлер, ханлар резиденциясында экскурсиялар. А здесь родовое древо крымских ханов, Хаджигерай, основатель династии, потомок Чингизида в 10-м поколении. Бақчысарайдаки тарихи объектке хан сарайға келгенлер арасында сықча Алмания, Франкистан ве Қытай мусафирлері раст келе. Эта тюрьма была возведена для той самой любимой женщины хана Крыма Герая. Марат Жайнаков хорантасынын Ярымадаға бірінші кере келе. Мында етіп келмек үшін Оз арабасында 2000-ден зияде километрик yolunu кечті. Озы Қазақстанда доғды, ама 30 жылдан берлі Алманияда яшай. Сық сейхат еті, ама Қырым ве хан сарайының мемарлығы она айрыжа сюратлар бағышлады. Крым была всегда мечта наша посмотреть, посетить, увидеть. А в принципе мы были по Европе во многих местах, скажем так. Но красивее, чем здесь, я еще нигде не видел, да. Вот это все натуральное, все природа, вообще очень красиво. Не сравнится ни с какой Швейцарией или Италией. Ханлар сарайы енді бір асыр девамында чешет мемлекетлерден келген туристлерінің зиярет объектыдыр. Бұл сарай мейданында 16-17 асырларда ичбір өсімлік yok еді. Мында ханның шахси гвардиясы топланайды. Емді спортив ярышлар ве байрамлар кечеді. Эркун хан сарайының 3000-ден зияде адам зиярет ете. Саснен бурусиелі туристлер. Красноярск шерінден келген Марина университетте инглиз тілі Жасыдыр. Қырымда 2-ші сефер булуна. Мы объехали практически весь мир с мужем. Где мы только не были, если это вам каким-то образом интересно. Но отдать дань отечественному производителю всегда как-то, я считаю, даже какой-то патриотизм. Поэтому вот что касается того, что все реставрируется, все сохраняется, что как-то там очень бережно ко всему отношение. Мне это приятно, вообще, как русскому человеку, как преподавателю вдвойне. Хансарай Бақчасарайда Қырым ханлығының елбашчылары олған герайлар сүлелесі үшін құрылған еді. 250 ел девамында 1532 сенесінден башлап 1783 сенеге бұл сарай Қырым татарларының медини, сияси ве дини меркези еді. Ханский дворец олицетворяет собой историю как самого государства, которое возникло в Крыму,
так и крымско-татарскую нацию, которая сформировалась благодаря государственности. Люди приезжают, интересы разные. Конечно, вот интерес связан с Востоком. То, что вот именно Ханский дворец отображает историю Крыма, взаимоотношений с Россией, с другими государствами. Народ ищет, наверное, люди приезжают, чтобы, наверное, понять где-то себя, да, самоидентифицироваться, потому что это взаимосвязь и преемственность исторических событий и нахождение своего места в этом мире. Бүгінгі күнде Ханлар сарайы Қырымның диққатқа лайық ерлерінден бірідір. Ел тарихи медени музейні бүтін дүниядан ярым миллиондан зияде адам зиярет етті. Эльмас Аблакимова, Мухаммед Зикрияев, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.